ka phone wena you muskon khalsela go phone la wa re mo phone san o ntloela ma ku nyaga mosane go ngola ta zaka ngwentse no wa ra be phone san ente no bya no berekela nna melate ke ro berekela nna man ke ro tonche ba mabaya mfatsa le wa fa yo shit you muskon abana palone san nyaga rise dikara go kawach ke nya go khatswa ka leme sano bontsho re next time ke le room le rentwa masep le rentwa nnete melate you muskon ya njani insizwa manje indoda emadodeni gap yakayi-1 ya uphuma bhonyoko boss ke nyakile bafana mo strateng gore ba monyake ba tla le play ka re mo kreta ma tshwara le botsa o tlhobološala ka marao ke ne ko o peita ke ne gore le next time ko o roma ke re o nyake motho o boele ena a phela 10 miss calls take bona mo e jo gore demon se ba nyaka bo serious mfana nno ke thoma lo to tshola re wena ke ya mashoni sengene ke fault yao jo sa the blame zakela o itsere ka lebaka o nyoko impressa ngwana la khono bona lore wa monahanele no wa morao ke a monahanela no ka ena ngwana na sentse tla go nna mabane ke mo rotse 50 rand sentse tla go nna a zanga bo monna back o tsamile le boyfriend le ang khamarao ba di McDonald's ba ilo ja di sushi kwa no ke shen wena o shenne mo sentse tla ka plano sentse nthusa o shenne ma bolele ke tla o thusa bjang John Netson Rasetson shut up nna I got 2 plans na le plans e thuna e tla dependa ka wena re no go nthusa re bjang ya jo e tla ga di plans o pela go tlo re reng ke khone o thusa wa me bra wena ga boshumi ka short tla go nna through early in the morning o tla go nna ke tla tlhalosa re iralang let's make this ke nya go tshwara di zaka ke nahana lo betha di haze braka henga tshwara zaka ka matso aka ke shwe ka tšhentšha bophelo ba jo mara ke jambisa re ke ngwana mon mona na bjana ngwa nka peste di didene so mon o no go nthusa ke kresa ke gore bjang ya ke nyoko o thusa mara didene eng ka re ntoro irang kwa example mon go fitara profita dama na re faza ka chata wena mo profita jo tla mo profita wena no focus mo tsena mo character ro actor no sharp secure the bag it's all about the bag go throw away bag mo ke bophelo house na selo de rani mabelo ejo mfane ke saka sa mshupa tor jamdise pisha bo o tsula lanje wena o jigatane of ka metella ke tso metella bya ka metantia nna ke to fitla ta ka bethalo tsa go profita ta tlhatlhe ra mo rokella ra wi mission o mo clean a re nya mata wena ya go ena pele re sa khono jampiso re tsa mabodi sharp olo tsana ka mkhulu hello okay teng o ntsana ke teng kopela thuso yini thuso man like help ngani ne man boys taba ya ntshware pila 2 days o tle fitile re tsengere ke re mfano ba re ke mabhonyoko le sanya go ngafisa lena la bona no ke kubile type ba re ke tamati ne man le ena palone o la ke monyaki so ke nya le re ntwa nnete no otherwise le tlo mona menwana ya maoto wa lena la ngutlo ona mabre lo ena madono re ke bola lena la go molela na choose my man ke ma choose how sorry boss my sorry re ka bathela mfanola ba re ke speech around re ke yana mfanolo re ngaka tswa ka taba cause ke yana mfanolo re mostly ke mmana phela le mabhonyo so ke di bala re maybe re shapelena around re mo sorry di junjula so mara re a re botsetla ya re ireng ka mkho wena o re mo wena o bolele selo no man na tabute tsanyo go nkwatisa dibo a sifa ke nna no re ya go sport complex ba fana ba le re ka ba krena kwa ya no re le other chief te masipa o lwengo man kan le driver bya masepa a tle la man are we saying breaking man bana baka le kae re teng le ska iputsa ka re he ke re lo tsena so ke a lwala a ke lwale ke no be ke le mo profita la ntlhalohanya so ke a tseba gore le ka no be le sa ntshepe gore ke mo profita mara nka le profita gore le khono ntshepa yang pila nna ke to tsamaya ka ya go khole kwa lena le lethu la sala le botsana gore le jile imabane nna ke tota ke to le botsa tsona tse ditaba tsa lena la ntlhalohanya e re ke jikeng kwa le sala le botsana gore le jile nge khono le profita thank you wait
ngiyahlolela or yini wangathi lo mfundisi angithingisisa unyana lo ngikhala hivi like le nna mo mading something akifeel correct like no man mara sinikeze i-chance as maybe bangakhuluma iqiniso so ithini ngicale ukuthi umzulu athi sikhuluma sithini so kahle kahle sifuna ukubona ukuthi lo mfundisi ukhuluma iqiniso so mina idlole ngenze isushi yangize isushi namabani ngijilo buhobe kamuku asindize ke ntate umloto ningabona bantwana bami okay sayimboyile yo ngibona inkinga impilweni zenu yo okay ngingikale ngawe ke wena izolo udle isushi hayi boss kanjani mfundisi ngimprofita mina wena udle ipapa nemkuku hey hawe ma iqiniso ngiphelele ngilitshelile sondela la ngane yami ngimprofita hle ngikhuluma iqiniso kuphela mina mntwanami so ngizolisiza la bantwana bami ne ke ne go litse hore ke thusa motho a ke thuse motho ka chelete a ke mo patelise free of charge so if lo o tshwere chelete mo wena or something re tlo tshwarela tsona or something la nkalwanye re ke thome ka wena ka gore mathata a hao ke a mannyane ngwanaka ke tlo nida gore if o tshwere di phone or le chelete o le tshwere se moshimanoji wa nkalwanye so o tshwere di phone awa ke na selona ke a itshokolla nna okay ke tlo thusa ngwanaka go no kra mebereko yo tsebe yao ke nyaka o ye kwa o tope letlapa le lenyane o tle ka lona mo ke khone o thusa ka lona ai re ke le lape siana thank you bua ngwanaka bua ashile lo letlapa le ke tlo thusa ka lona wa ntalwanye re ke le tshware fela bjana monna ngwanaka wena if o tshwere ditšhelete go ba difounu kopela o tshwaretse moshimano gore ke kgone o thusa ka gore mathata a gago ke a magolo wena ya ke eng ka mo bekeng ka mo ka mo bekeng ke laptop ya ka le my 15,000 yo askisi ngwanaka askisi gore 15,000 ya ke 15,000 o thusa e multiply tšhelete a ngwanaka kopela o di tshwaretse moshimane okay o topa letlapa a maithu o ye ko kgole kwa ka gore mathata a gago ke a mantši ngwanaka ko khoneng please sama slow iketlile ngwanaka ke tlo o thusa in life wa ntalwane mebra re bethile jackpot fuck wena le mbu no ha ema pele ke check mo isingavunyaka my laptop my 15k and nothing Sebenarnya yo mambeda ka o shama o tla khunyela wena na gane ke eng ka wena na o tlo bo file o tla lompora ke mo bona go kae tse mo re ka ba re go sports complex le tseminya nae boss o sametse ke re sametse man mfanoti man wena ke tla o diela masipa wena man se ka no ntwaela wena sa nyo go ntshemisa wena man a no go topora ke lena ke re mfanong kwa tla mthelto mo nthukudu mali ya maningi kakhulu wena man a to bora ke lena man futa man Ebe bras. Lift. Ebe bras kubula lift. Ai manyana, jo ga re go manisi dimense mo. Mona ke bona. Jo tswila lang, a re no mafashela ta bona gore setse fitlhile le radio ntsa. Yeah. Exe bras. Mabhonya ko sana. Ekazaka ka melate. Oh. Mabhonya ka sana. Before father manola wa di tedi tso ka re ke pudia mo phaso tšhelete na ya ka ke re ke nyaka mo wena sa nora mang gore pudia mo phaso amara bosa fela ka se bolana bya mfano na le ya motloleng mfano re tlo mo kry no bjana re bo di mane tsere 15,000 ka mara bag and ana re ka la patela le le 2 yo patela o mwan wale So la tlhalohanya ka gore lalo already know ene le diboso tse 2 mo ka senye 1 a khona lo diboso tse 2 ka nna mo ka senye 1 must die so utlwela mafethu ka re already lalwa no so ke ne gore le ska lo la mahala le lo le tšhelete la tlhalohanya so ke tšea mo fatshe no le na la elwela la tlhalohanya o re dijo 3 2 1 and action lihwile e wona sa nore pudia mo phaso e tlhoma bjang o etsalang o tlo bola le bossa ga bjana wena ka tsoko ba mpeitile ka tsoko wena o tla nka sa bola ke tla o nyala sefatlheo wena o ra o reng wena
o tsena mfano na le nyatso we mara katapila ona re mfana ka balala wena bjana a kura mutla mfano re ona re mfana ka balala wena bjana dirimalang entle ke story tletse zaka wabo entle ka o nyiwe Brenda Fassie kampani le Brenda Fassie ejo ka re dimense ne ba elwa da batho da mano bla ile gap ye onsa ya ene ke sho da man o ipotsa ka re gap ye yana tsreng chelete so after maga shula re nyaka if you survive antara go rutona kana le gap ye go thusana le gap ye so go ra nna re se ifipile pele mara ntho mbora go reng ke feel guilty because of in mshono re mtseng chelete mfana I deserve that then chelete ke nchi blind laptop e ka yi o ga ro aga tlhela out of nowhere mfana ra mfa khute still ntsa yona tsara ya wa mona le wena o ka re ke mopedi o tama hae ba mo rometse morato tsena sekolo a se ena o mo ke yena bona hello ne re tlala mfana wa izitsho ne le friend ka chelete ne re tlala serious tsaka chelete aka ne ntse to fa yona ke yaka ika yona no ikai a shi laptop ya ha ne re tlala mfana ke go botsa mali askisi ne sorry ne go re tshwarele sorry ne ka ga modimo ka lesotla so